Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Hi siku ra vunhungu kwala ka n'hweti ya Nyenyenyani eka lembe ra 2025, Benny Mayengani the president va ta va hlanganisa the twins Triple T na Gagashi mfana wa Power. Hi fike hi vona Benny Mayengani the president va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha va nga fika va vekela postara leyi kombisaka leswaku hi siku ra vunhungu ra Nyenyenyani ku ta va ku ri na ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka vona lowu nga ta endleriwa ePalms eXawela eJoni. Naswona laha ka ntirho lowuyani ku rhambiwe the twins Triple T na Gagashi. Ha swi tiva leswaku ri Gagashi na the twins Triple T a ti nwisani mati. Hi fike hi vona Benny Mayengani the president va tsala leswaku ni khome gag shit na the twins le Palms. Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza Gagashi u paluxe leswaku va the twins Triple T a va n'wi xavele tinkavi, naswona a va lava leswaku ri a dlawa. Se mhaka leyiwani yi kumeke yi bahuwa ka swiyenge swa mabulu. Se hi vona laha Benny Mayengani the president u lava ku ya va hlanganisa le Palms leyi, hambi va ya langutana njhani. Kasi ku hundza kwalano GP the Caterpillar a nga tlheli endzhaku ka Benny Mayengani the president u endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha a ri ku hlaseleni ka Benny Mayengani the president ku katsa na vanhu lava nga tshama va tirhisana na Benny Mayengani. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Tinqambi ta ka hina na xivutiso ka n'wina mi vitana ku Benny mi ta tirha na yena ka ti-project ta n'wina, ku swi ta njhani Benny a nga mi vitani n'wehe mi ta tlangela na yehe ka siku ra yena ra ku velekiwa le Palms, birthday celebration ya yehe. Why a nga mi vitani ku ri ku n'wehe mi le ku n'wi vitaneni loko mi endla ti-project nakona, and then loko n'wina a birthday ma n'wi posta ma n'wi share mara ya nga busy hi n'wina. A mi swi voni ku vuxaka byebyo a byi le ku tirheni, vuxaka byebyo byo xavelela a byi nge pfuni nchumu. This guy ko va ku a ni nga n'wi tivi ku that guy na mbilu ya njhani, mina n'wi tiva that guy, and loko ni vulavula va n'we mirhi ye hi me ni zonda mani ngopfu, ni n'wi zonda hi reason because na yi tiva mbilu ya yehe mdamani ku na mbilu yin'wanyana ya loni ya blind. Va tele ngopfu tinqambi leti ti nga tirha na Benny ka ti-project ta ku tala, mara when it comes to ka birthday celebration ya yehe a nga va vitana ku va vitana, ene swa poyile na ku poyile i ri nqambi i landzela nqambi yin'wana yi khizamela nqambi ya koho ku ri ka yi busy hi wena. Hey guys, come on, hey guys, hey guys, so yini na so yini guys. Se xivutiso lexi nga kona i ku nga va ku ri va mani tinqambi letiwani. Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza Benny Mayengani the president va fike va tirhisana na Flora N'wachauke, va tlhela va fika va tirhisana na Dlaya Nyoka. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va ze hi ku tirhisana na Sergeant Mbatana. Se loko hi langutela ka postara leyiwani vanhu vo fana na valava a va kona. Se ho hleketelela leswaku ri GP the Caterpillar a nga va a karhi a vulavona leswaku ri a va rhambiwanga. Hi mhaka loko hi langutela ka postara leyiwani ku na Dr Joe Shirimani, ku na Hlavu, ku tlhela ku va na Prince Rangani. Se swi ta vula leswaku ri GP the Caterpillar a nga va a karhi a vula vanhu vo fana na valava. Kambe lexi hi nga xi xiya hi GP the Caterpillar, xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi Benny Mayengani the president u tshama a karhi a languta swisolo. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.